the major prophet kum chacha. On say me catch was say bomoden na hwe too much GH. On say me kan ye nyane bone pa na kase ye pe wo wiase ya asondin. Asondin ti na Adam wo hu nyame ye no nyam no. Wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ni ade. Cat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na ura Akwaba shronkon enkoma too much etifo ene ahwefo nyina seda moje bre enyamre ehwe yen na etifo ene de so eyemu ba Mexico ena mede ensemu a esekuleti ajigon ewo oman mu eba besom na etifo na seyintem se Ghana brohehe bebrebe na enye politics a eye coronavirus na sese de eye Kotoka International Airport akoronfo nso sese de ya asemu a sese abetojo Ghana fo bobo mu pa na seyintem no ekoba se eye onipa ba kwa chese won wa be land na ekoba se ne iPhones ba ko 10 eye won a wo mu bu adwumedie e wo airport won no mu ba ko efa ya ye che no etiefo ehun semsem ba ya na chese station bebre e kan utimi hu se ebi frefi amano ne a wo mu so watch wo consent found say airport biaye won kro no ebusu o abodom pema nkasa wo sa biaye won na enu echi na beto di na nansen temu no report asa ba betoja eni say abayu a wono ni dindi na oyeda akum a wono so free Côte d'Ivoire BPM ewo Kotoka International Airport na nsem kayemu no osusu se wo bedu wo wie ya wo kodu fie obefa wo nsem kodu fie kodu ya ne luggage baako enkan na etiefo ni nsem odi tudwa no se nyoma na luggage no ekura no lace print dresses and a jumpsuit and a chese sandals and a fabric chese nyoma no tmu se ekura value wo susu se wo bedu fie no na chese enkan ne nyoma no se na medi kan boss no na enye no kwa report ba konso kire se wonu nso na wo 1005 Ghana cedis wo ne luggage ni mu wonu nso bedu ni fie no na se wan ne komo na sika no enhyem etiefo akwakoye se asem bi a enye ade a Ghana Airport Company Limited no wo mu bedi awie sesi a esanse akokro no wo mu nya o ma adwen se wo mu ba beja etiefo nsem yi inchiremu wo mu nti mensaka miami niaba Miss Bernice chese yene no be pense ensemu mu famani endi echi niaba Bernice awon fe na anope ede na eko yene mu ni ayedie eja bia famani be boy akobia na enamho bre na ya bre nso no ye hwe de ebeko yo me bon price famani be boy akobebi e wo ye pa na me ma wakwa abashronko nso eba too much Jesus. Okay. Na wo share airport krono ya sisa sorry wo anye se ebi asise. Sorry wo ho didadada na ebi nya sa vemo no se wo mo de wo mo nsem beba betuja na nsen tem na se bi maye bold enough wo mo de abetuja se krono ne de koso airport wo na sa ne ye no wo ni sen. No. Me ansana me tuaso no mame anameba muno mame nda me ahwefo ni na ase omu ni wa ye ni wo ntino me do ma ase na fe obi bia o hwe bia on subscribe to the channel na say on subscribe da fa sa kwenya we fa subscribe enwinya na mame me ba asab no so kame aye say ebe me say security system na ewo airport no for omo a omo be mu nepe na emom omo ho no there is no security measure a govern sa particular people out yejuma ema we no nteno so e ka wona me be say me ma impenifo ewo airport ni say ade we a omo ye no enkofo no the workers no go against omo reputation as
a company. No correct. Oh, it's a great business. It's so much so many. No machine. I do where the any airport to pay as I do a cost of one. A cost of custom office and so. Yet, hey, I acquire into reality. They say the bread young cook no more. Yet, hey, you will say a custom officer become the car, the wine, and I can't say Ghana Hamza, the kind maybe a Stiana, our left side, any right. Now, most of the draw attention about social now. And can it ni see I know what they right how to say free am say for some officers no omo pesa do pa say cars and I say bibiba possession biba no mu say it is valuable ni omo yen so omo de sika kese na to so na wo why ade ne odi ano wuntimi emba meje nti omo ya omo di date nso beto so date very close about so na wo sika no uwa anka kan nke bia wato bi mpo aham se dada mi ke so ti ana kan ye do suma se ye fa mbro nti wu ni sa scam nti se oprea olum se bia na kan very good pa ntinka se oprea na just a particular kan na ide na o use nti wani bri mu ni we ni date no me de ba ma olum se bia wu ni nti date no me de ba me a very close date a won't mi nya sa scan e fa mba o ma ne sa no Odi na prepare yes odi when me baba so na time no so a yent me fa kan ma obim I just say na possession yent me fa ma obim I just say ye risk from bia san so ato so why ready so betua aka sa sika dada na mo charge no ho ansa na this ade na ya wo dia no ansa na be ma o se nya sa ade a ade kun beto on hye na ya ton Nti chese krono ni die airport one na chese ya chi chese ase Ghana no krono ya dwini na ye mentality ni ye krono because one say eba government work places now as a bribery and corruption and I wonder say ye ni one call for supervision ni ade once a while na eti share eba can say immigration customs and we see borders even temahabo hayai send we see can one semono one mo sheda bomodia untimi we sempenifo bi shase because in your say no ade obvious and I mean about when you say Ghana obvious say ye kasa wonyoma kofa temahabo kra ni sanyoma na charges ni too much enti ade no mutimi ye bibi enfanfan because of ebia impenifoni bi enimu bi e na o ma heda ma nyoma mu aye dindin ana enye me na me community ba mi busa e na o ma heda ma nyoma mu aye dindin sa ade ama timemu fo won say ye corruption mind ana Ebano we sa kata hwehwe ne mproye na maka ne ye ene de metwi na ba ene metwi na ba na ebano sa de na I can say Ghana Hamse we are very skillful on that particular part there be ebano corruption we dey ye ade wo ho pa ina won say nipa nkasa ne greediness ne selfishness ni ntino bibia ye be papa ebe ka say righteous no yempe but ne ebe bone no eno na epe na ejidi pu say ba na Africa ya mentality ni ye oye bone na say obenya so mfaso na better since say ebia obe papa no na afen so ya bo odi nkra akeke unya hwimfim enye no mo pe faso bi eni so but ne obe na nka sika kese bia be hwe ni mu ne botom na watimi atibia ma ebusua ni we na nipa na ade ne ye ne dia no do ni ebusua bi hwe ono no sa ade no de man me ken so nyesa won charge o wo charges da so what I say inti manipa ni ntua na charges na ede na fa na ade ma no but say mo de charges bo be na pia bo so na say mu mentality ne say be fa ade na mato na physical na be de abegu mu amukotokom na enye pinifo na initiate auction e wo emwe omo initiate auction because omo anka say sa we initiate ya ana ye o share the way menya sure say workers na wo hon betimi ayin ana omo so na mu disika na ede etu so what I say workers very well workers ne dem wow sure now some workers ne mo die ne die o
omo de ne kron so se na maami yi ka se ne nyema yi ayilele beti maba se omo ahweda ana we yi film we wo se ade no wo de to we ne your machine bia wo de so so a machine no scan nyema e wo ade bag ni it is machine scan sanana ne nu hu se nyema we na wo ma enibre aba eti na ya ka se ya wonim se wo de ade ne koto friend say machine so a memfa usika hye those particular bags omonka nti fa usika ne hye wa bag mu na kofu ye omoye sa omujuje enyama free abrochi ba omo yese ne usika kese na wodi hyema wonim na sa sika ne ka ho a ye the tax beto so a wontimi enje sanyama na akwesa no de law bi a wo ho se wo ka say product we na de ba product we na expensive nti ehu se sika wo mo di as ye de omo de omo sa ebe ka ho nti na ye nso ye ka ho enim se sika wo ye mpese ye ka no koren afa ye ba na yi sika na afa de baba na ye de to na de blame omo so ni ndi no koren no antrom once all this scan to so a omo so de omo tax beto so ma cho charges say we ye the hair because of scan no ma bisa questions in pofa sika no say sika no illegal and I say illegal but esa say bu ha na ye illegal and I say ye mpese ye ti omo de mo omo no ntine na afa ye so no kwara no so asa ye so ye di atronso ye so ekọ against afa nso ma me no de no ebetimi aba ne say ya can say there is a possibility say nkofo no afa de no betimi aba ne so say eni bi na apa bag no ho so what you say ma me bra wo de ntia ma me no de betu dwa say ya yi ni bag na nye first time ye okay call ye issue we see iPhone de ye so brand ni mo no call free outside by say ejuma omudia no was say ono specify say won say uji luggage ni gu ona so mu we wi a wo mu she da fa particular way bi o mo sisa anyoma ni gum to say na they are escorting you with date entiano exactly entiano when ni amba wa bon se we pia to form enti ade bia wo mu complaining enti enu na ama aye convincing say ye nia ban na ka no jumedi a wo mu di na yen show ye nia ban say no kan na oyeda kon say Ghana Airport Code some of your employees are thieves items from my suitcase were stolen shame one ka say your funny suitcase or say items from there say you should be a bag you should be near man ansana so say say na what to Facebook ba nchiremu eto edase say o chiremu say luggage and no fine luggage na nyoma ewo mu no no more masasa ebo boss no me pese me busa say sa crown boy Ghana ha your mentality ye be den miniaba ye be den etu twa because we've come very far any corruption and always no penny for your imagine stop corruption but I say bibi eniwa esesa enti akwan ben so ejuma bia your policies ewo afa so apart from that your checks and balances ewo nti na emeka say sempanyfo no wo say ejuma ana sempanyfo no omo oman mu omo checks and balances ni ejuma ebeboa say bia judiciary friend say executive check judiciary so check legislature sa nyema no sa checks and balances akwai say nyema no kamia ye say nyema no ko school na ekosu ya ne tra kekensu ya fa anya ejuma nti akwai say wako school social studies ya che onyema bi say enso beba no na omo ama hye emra na ato wo no na omo ka say tie ase say na say emra ne ko say na emra ne etie e wo ma mu no omo fa sa emra ni ejuma before ye dey ensembesi me na ye be Ghana ye careless I know dear wa hia Ghana dear carelessness na dear so eno na your president by your car say ye make ye incumbent president excellence na Nana Dankwa or by your car so be corruption if you are anas be boa na yi kakra bi everywhere but akwa ekamia ye say se minim
anas bebo man no hu sense do ma timi afasika amboa akwa ne ma wantimi anya adwuma ni afen so meka say ye careless on the side of the government say waba ye we promise be say why what started I'm will say indeed this is what you want to do, indeed you are doing what the things that you promised us to do. Now if you went to me out now come here and say it is not just about you not or you failing the country or you not fulfilling your promise to the country, but also oh yeah careless so what I say it's gonna be a carelessness need ye be papa checks and balances any adwuma kra o man mu kra kire say careless so what I say you be say ye do so and we check we check una mo so ye adwuma na say it is under supervision now so obi say check adwuma o ya o be yesterday bi a baby any adwuma eno na checks and balances say utumu say obi check una say nipa na check one say utumi ye we are careless our final words to draw for my final words the be my last submission say na America say oh yeah bremi ametimi ho enti my final submission say checks and balances what institution bia any oman mu no omoma ne nya adwuma aban ma ne nya adwuma na institutions no omomo empower institutions na empanifo omo so beboa na aye adwuma na afa nyema kata hyehyɛ ne employer ye koso oman mu aso betwa eni oman mu pe institution ye say charity begins at home start free baby nketenkete na bepie baby kese nti se omo hwɛ na won so ye adwuma ene na wo oman mu no so aban mu so be de eno so be betimi aka ebe no ti na wo kanu yo ebusuafo miniaba Miss Bernice and amene no etwetwe nkomo na nokre nie Ghana ye don't care say ye pesemi nkominya krono sem apobo asobi amfa obi aho no bi edi bone kekede bi emra so say yetimi sisa ye mentality esisa adwen say obi ade na me yetimi ani biara ana me mfa menu aho ana nya menye nti na metu wana mo esansensem we esisi de bia kon no bo we indirect stealing obi ewi obia airport na ye kantema habo che say bia ye bebraye ni mu say ekoso even your security system no credit anywo na ekoso yes na eso hu say wo free say wo bu obi kwase na enso na won so obi bu kwase say obi eni ate emboa na se ne sitie bia say discussion ye de ba ewie ye de si ano no wadwenkyere ho behia bomade eja wadwenkyere to your comment section won e fama me afi subscribe to Too Much GH efide kese ne de dwumade bia to ma monum wa na won so won sa etumi akedi na wetumi akere wadwen na afi bon mo de na like and share promote a channel we and then so e mesical mo sonfo ba ko pe and am din kita wi e beto ma pon so me de mo esi ye be san ehia bi